Ekitabo ky'Abaleevi eshura 20 ebifubire bishemiire abarikushesha ebiragiro. Mukama yagira Musa ati garikugambira Abisirayiri ebigambo ebi. Omuntu weena ow'omu Bisirayiri nari ow'omu banyamahanga abarikubashuuhukiramu orutambira Moleki omwe ahabo mu ruzaaro rwe ashemereire kwitwa. Ab'omuri egyo nsi bakamuteera amabaare. Nanye ndyareeba kuba ogwo mushaija mucyo omu ihanga rye nimutura okuha Moleki omwe ahabo mu ruzaaro rwe n'okushiisha omwanya gwangye ogurikwera akajumisa izina ryangye ririkwera. Abantu b'omu nsi egyo kubaryehuza ogwo mushaija ohiire Moleki omwe ahabo mu ruzaaro rwe batamwita, ndyaguma nindeeba kuba ogwo mushaija hamwe n'ab'omuka ye mucyo omu ihanga ryabo hamwe n'abandi boona barikumukuratira bakehongyera Moleki bakamuramya nk'abarikuraaya. Kandi omuntu orimurira aha bantu abarikubandwa emizimu n'abarogi abarikubakuratira nk'abarikuraaya ndyareeba kuba ogwo muntu mucyo omu ihanga rye. Nahabw'ekyo mweyeze mube abarikwera ahakuba ninye Mukama Ruhanga wanyu. Mugume mworobere ebiragiro byangye kandi mukore ebinaatiireho. Ninye Mukama orikubeeza. Omuntu weena orikyenisha nari nyina yitwe ahabw'okukyenisha nari nyina orubanja rw'eshagama ye ruba haruwe. Omuntu kwarishambana na muka mutaahi we bombi kishambana na kishambanisibwa bitwe. Omushaija kwaribyama na mukiishe aryaba ajwekire ishe busha bombi bitwe orubanja rw'eshagama yabo rubabeho. Omuntu kwaribyama n'omuka mwana bombi bitwe baryaba bakozire ekitakorwa orubanja rw'eshagama yabo rubabeho. Omushaija kwarihindura mugyenzi w'omukazi bombi baryaba bakozire ekihagaro bitwe orubanja rw'eshagama yabo rubabeho. Omushaija kwarishwera omukazi na nyina kiryaba kiri ekibi kihango we nabo bookibwe ekibi kyona kireke kuba omuri imwe. Omushaija kwaribyama n'enyamiishwa ayitwe kandi mwite n'egyo nyamiishwa. Omukazi kwarihika enyamiishwa yabyama nayo mwite ogwo mukazi n'egyo nyamiishwa. Buzima bishemereire kwitwa kandi orubanja rw'eshagama yabyo rukabibaho. Omuntu kwaritwara munyanya owishe nari owa nyina bareebana bajwire busha kiryaba ekihemu babacwera omu maisho g'ihanga ryabo ahakuba ajwekire busha munyanya orubanja rw'okutahikirira ryamugumaho. Omushaija kwaribyama n'omukazi ori omu kwezi yamujweka busha aryaba ajwekire busha okujwa kwe n'omukazi nawe aryaba ajwekire busha okujwa kwe bombi bakyubwe omu ihanga ryabo. Otarijweka busha nyokwento narishwenkazi ahabw'okuba okwo n'okujweka busha ow'obuzaare bwa hiihi mwembi orubanja rw'okutahikirira ryabagumaho. Omushaija kwaribyama na mukiishento aryaba ajwekire busha ishento baryagiibwaho ekibi kyabo bafe bucweke. Omushaija kwaritwara muka mweniishe kiryaba kiri okweshiisha aryaba ajwekire busha mweniishe baryafa bucweke. Omutaano gw'Abisirayiri n'abandi. Nahabw'ekyo mugume mworobere ebiragiro byangye byona n'emigyenzo ei naatiireho yoona mubikore ensi ei ndikubatwaramu ereke kubatanaka. Mutaritoreza emicwe y'ihanga erindikubinga omu maisho ganyu ahakuba ebyo byona nibyo baakozire bikandeetera okubangira kimwe. Konka imwe nkabagira nti muryahungura ensi yaabo ngibahe ebe yanyu ensi ey'amate n'obwoki. Ninye Mukama Ruhanga wanyu owabataaniise n'agandi mahanga. Nahabw'ekyo mushemereire kutaanisa omu nyamiishwa ezitarikuzira n'ezirikuzira n'enyonyi ezitarikuzira n'ezirikuzira. Mutaryesiisisa enyamiishwa nari enyonyi nari ekintu kyona ekirikugyendera ahansi ekinaabataaniise nakyo ngu kigume kiri ekirikuzira ahari imwe. Ryaba barikwera ahari inye ahabw'okuba nyowe Mukama ndi orikwera kandi nkabataanisa n'amahanga agandi ngu mubone kuba abantu bangye. Omushaija nari omukazi orikubandwa emizimu nari orikuroga ayitwe babateere amabaare orubanja rw'eshagama yabo rubabeho.